When you're live on Facebook. And this abre you betie nyame asem ye krado fasten your seat belt. Because you fasten your seat belt it say fa pen and no chro konkron no Bible na ye betu. Ye beko Yamini pa fa ye ko empire ball tie na ye start. Onu ko for jana anopai so ye da wasibi. Amen. Wona tumi nyina eye wodia Jesus. Ene so maso ye se hiem. Hallelujah. Wasem se bia ba sabe hia na aka ye ho. Okay, ho ampa. Ene so ye adwumadi shonsa. Adwumadi shonsa o. Na ma honhom ahoden. Yes, Lord. Na chefo ka kire ma betumi dia ka asem no. Jesus. So se papa ma honhom emra ye so. Yehowa. Na hye den. E ma ye fa ya adwuna na ye nyansa nkasa. Na mom kasa kire ye saso na ye tiefo so shonsa. So mo makoma pa. A mo betumi dia ti asem no. Asema ebe so papa mani ko bu nkwanchen so mani wo asase pa so let me aso abapa eni monyam ka odin na say free akọ bi biara ayishira eda wase wadum no mobro hu ensa daniti adominiti amen Amen, 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 amen. Order for nyamishira nyamenyo kase ompejao until na nimu chira sa won so sabre mama kwan na obi so ehwe na wotie nyame asem nyamishira amen enkia enko care Koma menia Charles Dia ono yire ni mufare nyina ya chia obibiara sabre. Ora fo ye betie nyame asam na yeguso ewo sermon bia yeguso ye dey preaching for last 2 weeks ne. Na ene ye dey bewie. The topic is how do you see yourself? Say na uhu fa na say na wote atenkapa efa problem no how awo mu no. Na say na uhu nyankopon fa situation na woman no say na uhunu nyame fa say na uhunu ho fa and the day last 2 weeks and last week you preach here how do you see yourself and now you be preaching here how do you see the problem how do you see God what of what say edum ri bi ni du sa empempen so ya ayana ehu say nyankopon ho ana oni ho sa na ye ka say nyame wo ho pa tinka de odi sa de ye mi tinka nyame won kasa se nyame wo ho pa tinka so na bebresa me na mu na kwantwe ne mpa ba amaboi afori amaboi de ese gidi ni Kristo ni uye bia me ye tinka nyame wo ha orofo onyankopon oho amen onyankopon oho bibia eniwa esi kwan se onyame oni ho onyame oho amen enti minimu ni a wo fam Nia atowo nia achechire wo but your question be mouth how do you see God how do you see God problem no how na wona mu no say na wo hunu nyakopon efa wo mu na say na wo twen sorry nyame efa wo ho say na wo fi se nyame edu beduru na say na wo fi se edu bewie na so ka asem bi wase ona wadu onwo to awurade so no onwo te say Zion be pop eyihim etim hoda sari Jerusalem awurade atwa ho ahia no odofo sa na awurade so atwa ho ahia amen ba ebia ne de waso ne nti awurade ne sane nka wo beso wote no na wani nhuru awurade sane wo beso nhuru no na so awurade ka ho amen Jesus okan ho oh yes na no ka asemo John 14 ho ka kire suafo no se hwe emra so me ko na me ka kire agya no na gya no di ochitaafo beba ono di ono matena da obe mo buafo obe mo kire-kirefo onkonkron odofo okan ho amen okan ho eya promise awurade di amai o si ono di oni ebetena da Yesu masuafo ma ye na ehu ese ono de na oni entena da obekọ na modu oni ebetena da no obeba amen how do you see yourself you see yourself alone and as den wo se wonku a obi apo so obi apo a onkokoro okan ho amen so obi apo a onyame okan ho Jesus so obi apo a onyame odiwachi e mari nya se wonku a na wonam na wo no obi biara na mo onyame okan ho amen enti no ka asem bi se Corinthians ngoma no
say what is it for no asotwe ayem fatu ama me no mienu se ne baya yensu oduru ho a hwe na kanyame ne pe san se ono wo kyekira obi ntumi nsane wase nia me dono na me dono ka ebetima ye ne pe se nia Moses fum ya we ye no obetima ma na ye den akobo hyasa ne so but because of me no mienu nti sani nia Moses ye no yensu yedu ho a yenye den yenye bi to di sade na ye mfatu wato man yensu ye be ya brabam na bufuo ni niema bi a Moses ye no yensu yenye den yenye bi enti sade ma onya wo de to ho amma me no mienu na obra Moses famu atuatia no krofo nyina tu no tikanya me go tim famfo so we nche no but me no mienu nti orofo me no mienu enti edi sabre orofo ye be he Bible no mu na ye situation wom na nyame de na sama kire sai obi gina position na ugina mu sabre na se nyame ma ne huye eye ma no a wanto ne gidi ankwe wampo ni awrade di na duru ni awrade de ko na mo ugina mu tintim ya onso ubetumi. Hallelujah, amen. Yemfa Bible ni ehwa bibi last week ni ehu bibi ewo Genesis enwoma no Bible say Numbers yehun baby on number yehun bibi on Numbers Bible say Abra Moses awrade ma ne suma mapoma no atitru no se omunko spy line no anko hwa asase no se di asase ne tie asase anifuso ne wo ayemu ma asase anhira na sundue sika kokko ne dweta ayema omunko odofo nyankopon no na onim sanse o ka kire Abraham kuransa ne be wo ni sa generation no enti nyame nim ne awa prepare na bo mi no mi ari agidie ne ye ni da so nti na awrade atanso bisa ye bibi na osoma ese ye mfa ye ni kohwe bibi sanse ne aye fam no ne aye kono nyame onim ho dadawo before so be bom no mienu no wo bom bibia de dawo enti no say bibia ni ho a aye impossible man no bibia possible man ye hia no aye possible man so de be ma sanse oye bibi biara nsa no obom no mienu enti Bible say wasuma okachire Moses say ko suma no mu kon no mkwohwe na Moses so kachire mo say mu kwa mu momodin no matter how the situation said ye tie bia no mu fa asase no so fruit no binya den emra eho ma ye nyansam bebre wo ya brabom wo aware a ye wo mu akwantu a ya tumu emu se niama ya di adwuma na wo mu company na wo mu no obi wo mu a odne wo to ani obi wo asafo no wo mu no onya opamo ne ye pamo a enya yie ka wo pamo na so Awurade say do your best. Amen. Or say do your best. Once the catcher say do your best and bring some of the fruit of the land. Do your best. Is found in near Obano or Titu Warienmu. And finding near Obeyman or Titu Warienmu. Mufana swaya ding. But do your best. Already we say, Umbetimi fruit me be a day abba. Into order for Nia Utimunia Wunamu Biarano. Do your best. Now I know how say Obebuao. Amen. There be a last week want ye. Enti any other way from Ama Sani a Canadian so. Na Bible say na Yesu etwam. Na Jericho no na nipa na doso. Nipa na doso bu fa so omo ju omo yaresa ebi su behe. Behe adefo. Na Bible say na papa bia. Ni dinde Zacchaeus. Papa onu ohun ne ho say we tia. It's impossible say obehu Jesus. Nemu obe change no. Instead say and come turn back into home no. One come back to home. One munu hu abomfi. Nemu offer a kwan bi obefa so a obehu Jesus. Me nim sane out of hu ho fa. Me nim the situation a wotimu nia wunamu. Nemu so obetu hu na mo akawurade mu a. Obehwehwa awurade a. Obesu agu awurade so a. Out of impossible be possible. Amen. Sansa Zacchaeus ehunu hu say woye tia
Bible say Bible declare bibi say eyetia odofo eyetia. O declare bibi say soa odofo eso. The Zacchaeus oyetia. Enipa no onam wom likotodwe na ne tipempem. Won timi nwuro omumu no mapie. Enti dia ba ne say ani amefa plan B. Odofo minim nia wonam plan A ni mwa. Plan A na mwa kwakubu nsam ento onyama ne sa ne man emwa. Hwehwurade. Hwehwurade. One ni dua no. One ni dua no. Na Bible say Zacchaeus what try hu dua no ko froye. No fru dua no. Ase Awurade yiri trimu pocha no we den o suro no. Awurade wonim nia wo hwehwe no wo. Wonim wakoma, wonim wadwene. Na Awurade ani yifri nipa de nyina so. No ye den. Okacha si Zacchaeus si fombra. Nene ufie na bedidi. Arafo minim sade hu mu fa. Na problem na onam hu sania. Wotwe fa ho. Ni Awurade be yama, ni Awurade edu obeduru. Ba ene no pay me shawo Yesu Kristo di mu say. Memu wabam. Ja esuna wusuno. Ja reho na wudi no. Ja say ya wo say ku ho. Eyo se mpotu firi o man mu ko man foforo. Ne ho ne bi abeboa wo. Nemu hwene Awurade obeye wo. Amen. Yekom na twen Awurade. Yekom na tren Awurade na ase. Amen. Yekom na fa wakoma no wadwen den eto no so. Na Awurade no obeye ma wo. Amen. Ye hwe bibi ewo 1 Samuel chapter 22. Samuel ngoma edikan eti aduonu mienu. Ye hwe bibi wo odofo. Ye hwe ni atetefo no mo famu. Ni atuwom nene de menu mienu ni aye na mu. Na hwe de nyame ebeye wabrabom. Hallelujah. Amen. Nyame nipa quickly. Yan kan ho ne hwe de. Verses 1. Oh see. Na David firi hokoi. Wasi David firi hokoi. Na odwane ko Adulam bodam. Wasi na David firi wo dwane ko Abdulam abunadan wonwanum. Na ni nuanu ne na jafri. Nyina tiano. Wasi na ni nuanu na jafiefuo nyina yeden eti ne toa no. Wasane ko ne nchen eho. Esai ko ne nchen ho. Na won a ohun kire wom. Ona ohun kire wom. Ni won a odedi aka, ni won a owra aho boaboa won ho ba ne nchen. Kina wo kakra mame. Wasi na David edwane ko Adulam bonwanum botanim. Yes. Why? Because so tina ne to David so. Say obekum David. Say obese David. Say ne yade atina ne asi usui. Say ne wo hura wi. Say ne eka atina ne asi usui. Say ne anugу asi atata wi. Sana na so etata David. Na David Bible say na we ade won nyina achi no. David dwane ye. David who no say why alone. When you go for bia, the life is end. And to obey dia obey twane afi nipam akowuram. And they say na yo. Ayo say land the hokra nye yi ko America. Ayo say Belgium ha enye yi ko London. Ayo say Germany enye yi ko Austria. Austria enye yi be se ko France. Sane ne de ye di ya twen ene ya tinka ene ye den ye. So, pe David yakunu, ti David di atita adwane. Say wa free fie, wa free nipam akotena wuram. Na Bible say, na bra na busua ne na ne nuanom tie no. They also ran to him. Hey, ajanka otiti ajanka. Ajanka bi titi ajanka. Aya wo say, wo da fom obi de sen wo de. Oh yes. Orofo obi de den esen wo de. O say ono mo de aka. Na omo ho akire wom. Omo ni bie. Omo ni di ombedi. Enyina dwane ye den echo David in chain. Orofo, how do you see yourself? Oh yes. How do you see yourself? Obi no say ne ho akire no. Okosa konfo awu. Okoye ana odi ahoma ne se ho. Ni kere wati ahye no. Last one. Owurogu ho. Ofuru dua na odi ahoma ne be hye kon no. Na kwa bi kwa ne ho to kura no asosi no. Onu si do o say, "Oh, Awurade me da wa say." Me na sisi for much and hwesi manyam paboa. Oh yes. Akwari ti wodin was no. We dey menyen. Was your master fatu e media na me tie adua bi wo so ha.
na meti ade bi osoro wasesa kura se onu na ko beku no ho no wa hu se obi ha obi yeden se ni ha odofo nye se bi ete ade bi aro yes you need pressure bi yes you need help bi nemo ye wa chidie na ni da so bi say no matter how the situation the problem aye na mu onyankopon obeye amen eji na de yensu ya to ya di ato akone ni aba abegina de nyame asam ebrawo emfa ne yare na akekere wo yare tata usede na so tata David to Johnny. Now Bible say, "Oh no, Modiaka, oh how and mania to nyina call David in chain." Yes. Atanso otiwa no udiege who say unibio, but to be one chanya or busa or the focus here. Oh yes. Dabi otra se na odwin say, I didn't know nipa ba me chance of a Bobby here. How the person think about me before he came to ask me this thing. Me pa cho so to here. Question. And then on nipa no tra fie wo twen ye. When we say you can make a way. Situation na wo betimi wo no ahunu wo ho but wo say we are nothing. Question. What say anybody catch there Moses ni nipa say ye hu say ye mebe. Ye mebe. Ye hu anakfo ho. Philistine for mo so omo anakfo kwa de ye nka. Eti ye hu say ye mebe wo mani so no so hu ye say ye mebe e wo mani so sa na ye ho ya de ye sa de hu say ya de we de be ko wuom eti ye kura no ye di kai accepted death volunteer dadao rofo dem the face and the situation na dere but no be there se ne de yes wase na busua kromene ne pa enyina atwane ba ne nkyai na nwam ni pa to aso mami na odi wanso asafo hene wase na odi wanso asafo hene emerema be ahanan wase memma be ahanan na obeka ne ho no beka no si memma be ahanan husu o odofo usu wase memma be ahanan na se bible kan memma 400 a ma so so nka ha odi asafo na wo mu no hwe memma dodo a wo mu na hwe ma dodo a wo mu hwe memma dodo a wo ne hwe ma dodo a wo mu na se bible ka se memma 400 dia odi yenya no do times 2 ema 800 no mu nyina yeden abeka David ho ise okura de obeda yeten na beden wonya babia ma owo no obesra no babia da ye odi ti obesi kura yeten ene de obi aba onche se boa no na so nipa na hu se obetima yeden aboa no but wonam wo ya ho mo a ajanka mini obia ena wo sugu mu wo ya mo ena wonam ho na obi ka bi was abroni bi no say Africa $1 $100 no chirechiri mu o say ebinum $100 mama is funny say ebinum $100 o chirechiri mu eno ye bi nso say 010 eno ye bi 001 eno ye bi so dey 1 2 3 Any say, or say, Abrochida say, Sanopa. Say, Anya Minipa, and now Christonia, who here be a fear, I do your frotova, and a public fast befa. Befa lunch, no for dinner. Good. 3. Which is 1 2 3. Africa, so the end 100. We bet me the Dianopa. And we are only the, and you may only the. Ubisubetima, any Dianopa. What did you hear? And you may know water 010. Ubi so anopa woni di 0 awia woni di 0 anwumra no di 1 but enne yeti ha nyame amaduane aye bebre wo yete bu ye fridge nye ni bi kra odofo ni bi kra no nyame wonna mpanya wonna so me mo ho abam no nyankopon o ho se obebo ye nto so man na David firi ko Mespa wo Moab. Wasi na David flew ko Mespa wo Moab. Na o ka kire Moab hene sei. O ka kire Moab hene sei. Mesrawo. Majane me na. Metra wo nchen. Ekosi sei. Ehunu die Onyankopon be ye me ansa. Menhuru die Onyankopon ba ye me ansa. De nyina David wanya dan wa mu ne ho abam da. Oh yes.
Stella no we say on Yankopon betima yeden aye bibia man. How do you see yourself? How do you see God for your problem? Oh yes. How do you see yourself for the for? Say na hu awrade na say na hu awrade o tie awrade o twen awrade ho fa. Wa say mo abohene. Ma me na ne maja. E metra won chen. Enkosi say me hu ni awrade be den e be yam yansa. Wan kasi ma me na ne maja metra won chen na me koku me ho. Ma me na ne maja metra me chen na me kodu maduro mu. Ma me na ne maja metra me chen na me kotu me huntu 3,000 fa me so. Ni wu anasa. Oboa. Go inside. After death, you know, I feel the life no Christ starting. Because I want to be behind antenna. Oh yes. Uko jamu antenna. Uko nyame heaven antenna. Question. Enti man kaso uko kun. Wasi mama jani me na. E metra won chain. Odofo say brand be na wafa afa situation no ho. Na wo de hwe se de awurade ebe ya ma wo. E ma waba mumu. Oh. E ma waba mumu. Nyame nipa yenko. Na Yanko, Kasa. Amen. Amen. Therefore, how do you see yourself? How do you see yourself? How do you see yourself? I don't know what Bama bui. I don't know what Bama abu. I don't know what Bama bui tell me say therefore. So I don't know what to swa. Therefore, oh how no what Baba saying no. E be fru so. At times I na Christopher Bebre says all the whole to rade swa now how many nyina akọ. Jesus. Therefore antisa. Oh how ne amane ne beba. Beba. Na so benya gide o Yesu mu a. Therefore, oh how ne ebekọ. Say, so Hana ma, a better one already than Monyam. Sabe already than Monyam, but that didn't. Oh, and two men software and a bias. Also, all men software prayer so my any party. Or for 200 crane. They just stop complaining. Amaniano, Necasacasa, Jacassa, the found 2 already so. That's a radio to me a ding in I. Amen. So, radio to me a ding in I. So, but down how no, and no that green. Amen. 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 How many by young call your second scripture now? You realize the tomb now. Ubi who say, only dear, Yami anyhow, and now problem, and then call how one. On us, afraid, na the Yami as some number bosso, and then how no accord at the end. Jesus. Your second scripture, Ezekiel. Ezekiel, and Oma, it is a dear son. And so, Ezekiel chapter 37. Order for young baby. Udifu Ezekiel and Romano. As someone Yamedimano, Edubabia, na Anida Swasa, there's no hope. There's no hope. Na Bibia Basa, Bibia dry. Obim ko, Obima. Bibia dry, hope ni ho, Emma Israel bio. Anida Swasa. Sana nede uhu hofa sana nede abusiane obi ahu abusiane fa sa abusia we de owuo nko na wom abusia we de yare nko a abusia we de awarija ye nko a bibia aye dry. There's no meat, there's no flesh, there's no skin, there's no breath. Therefore now so na awurade odwen ho. Oh no question. Na awurade odwen ho. Amen. Yakeka bibi ho wase Odifu Ezekiel. Wasi awurade nsa ba me so. Ene de awurade ansa aba me no so. Me de na samo ma. Se ne de wasoma yen no. Awurade nsa ba ye so. Wasi awurade nsa ba me so. No de me pie ohunhun. No de me ko banwa bi mu. Na ko kira me amana bi a na enompa nyina ye den. Ayemumma. Oh, no question. Enompa ye den, emumma. Naminipa, ye fast, yen kind of fast money. Can you mame? Okay. And can you mame? Israel and Quafufro. A radin saba me so. Now, what de me Freddy or a radin. Now, what de me could see Bonga, can say, and no pay I am mumma. Now, on my far so, Asia. Na she. Na a dosso para, oh, Bonga. Na hwe ehun akukwa se na obisa me se onipa ba enompe yi benya nkwa na me se awurade nyankopon una unim na oka kire me se she enompe yi hu nkom na oka kire on se munompe a mo hu akukwa muntie awurade se awurade nyankopon aka kire enompe yi munompa hu akukwa kire awurade sem. Oh yes. Na she mema
mema home abamu na manyankwa no manyankwa na mede ose na mede entri beso mumu na mede enam agu ho muso na mede wedi akata mo ho na mede home ahye mumu na manyankwa na mahunu se mene awurade ena me hye enkom se de o hye me no wanya di o o se o hye enkom yekwai na me hye enkom no ena ebi baaye na hwe awosuo bi nie enompe ho ahyehyɛ o se na awosuo bi nie na enompe ahyehyɛ enompe beka ni nompe ho na me hwɛ na hwɛ entiri baaso na enam ba ho na me de na we de bekata ho nanso na home biara enimu nanso na hwenie wunu obi animu ho na wo kai na wo se nanso yehu se ye mebe yehu se wo se yabes ye obi an ho nam o nam nanso o ye ba dwomanfo bi ba yenko ena o ka kire me se Shenkom kire o di shenkom enframan Shenkom onipa ba na ka kire enframan se awrade nyankopon sie ni ahumi free enframan enan no sobra na home onipa a wakunkum won aye nyame nipa gina ho mame amen afa wakan e de besi 14 no e de besi 14 no sabre odofo ye ticham ye bewuram sabre uye dompe woni dompe no woni dompe menso meni dompe no ena awrade e kasa kire se do nam Ezekiel so kasa kire dompe no ena de o kasa kire me no mienu se ye nyankwa nyame nipa circle back yanko verses 2 ho kan verse 2 ho 2 to 3 na mame no say na o ma me fa so shinemu o so na ma me fa so hia na hwe na edoso papa odofo anya unkuo sa situation no problem no ha na wonam no me pese me ka kire onyame so ye nka kire o se anya wonko ye te a yenso ye problem yenso ye wai hawo nanso ye num se onyame di ye besi ye se le David kan se mame nane maja emetra won nchen na me hwe di awurade di me besi answer I know my redeemer lives Redeemer for no. Oh yes. What he has. Oh no question. Me say what he has. Jesus. Tinia me famu no. Me say expiry date. Oh no question. Odofo we don penu, me don penu. We don penu ye don penu. O say Roma me fa ho hia e. Na me hu say edoso. Ah na nya ba ko pe. Onko bi kro kita 3-4. Ukidi kita 3-4. To asoma me. Na o ma me fa so hia. O ma me fa so hia na hwe. Na doso pa la. O bongwane mu. Na hwe. Ehu akokwa se. Ehu asa akokwa o, akokwa. Dompe na akokwa. How can I see say don't pay a nyame nipa yimadia? How can you see that don't pay a nyame akua kwasidia? How can I see don't pay a nyame akua Joe odia? So jamai utie mo no way sabri bijo. Don't pay no ehun akokwa. Edi bi amoho. Na madam hu say big Joe we don't pay ni. Madam mahunu. O say ehun akokwa. Aha to asoma me. No bisa me say. No obisa say. Onipa ba. Enompa yi. Ebenyankwa na ntu fi say onyankopon wonim ti no obisa. Atanso sa na yeka. Enti se nyame wo ha. Sa abra omo beko aden nyame wonim say asase no wo de be man. Asase no eso ode. Enema wo so. Na wo sa ka kire say yensa nko ne enko he. Edi abio. Na yin say nyankopon wonim. Na mo me no mi anu yegidie. Ni aba mu buo nti. Nyame bisa se enti onipa ba wo je di se ba bia yade ade wo koduri ba bia doctor ka kire wi enti wo batimi anya nkwa awradi se me misao awradi se me misao me nua ba bi chie me I say I'm not understand the language yeni aba Elisa Van Pix nyame shiraw nyame ka ho yede brofo be fam ba ko ama obete
You say onyankopon, we know that the Lord is in you. Holy Spirit will teach you. And you know the word. You know where we are reading. We are reading Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14. May the Lord bless you. And let Holy Spirit teach you. Oh, yes. And He can give you every mystery in the world. In Jesus' name. Amen. What say? Na awurade ebisa ne say enti enompei ebenyankwa. And what say? Na me say. Awurade nyankopon. Wona wunim. Awurade odofo say sanity dia. Ni oba wo no. Yesi so obi ka say a onfa ka ne nko hospital. Obi ka say a onfa nko sofo so onbody deliverance. Say o ka say a eye Ford a uko Ford garage. O ka say a eye Jaguar uko Jaguar garage. Enti say o ha no bebresa no nipadua no ayare bia ba mu no. Hwehwe awurade ne kono. Oh yes. Say awurade na nim. Ono no opo onu no nim senti aweden opo wo. Ya to osma mi. No ka kire me say. She enompen hu. O se she enompen hu kom situation problem no. Awade na ya basa no. Speak to the marriage. She hu kom. O se she hu kom. She hu kom. Na ka kire me on say. Na ka kire o me say. Mu nompa mo hu akokwa. O sasabra wo ba me so. Wo diabetes wo ba me so. Wo stroke wo ba me so. Free me so ko. Well, yes, oh, yes. Amen. Na muti awurade. Se awurade nyankopon ka kire no mpani ni. Se awurade nyankopon ka kire no mpani ni. Hwe. Mema home abamu. Ya be hwe bibi wa ha yanko. Na manya nkwa. Na me die. Entini be. Na me di entini. One no. Chiro entini. Na me di. Ne blow for the tendon. Tendon, entini bro for your tendon. Chiro to entini ya baba o. Na me di entini ba suso mumu. Na me di enam agumu. Na me di nam fresh. Chiro to ya baba o. Na me di widia akata mumu. Na me di skin. Skin widia chiro to ya baba o. Na me di humi ahye mumu. Na me di brief nyame chiro suwa mame da. Suwa mame. I say one me di entini the tendon. A tendon is a strong cord in the person or animal body which joins a muscle to a bone. Entini aya homa bia e woni paduam enipa na boam enipaduam a journey into your bone. Oh yes. Connect into your bone. And then abema watimi umoja no so ere atimafro odofo you need connection. You need somebody to connect. You need connection. You are alone. You see yourself alone. You need somebody to connect. When you Bible say awade bo Adam no on say nsase nipa nkwan den etena and then the your back oba sujafo na wote ye wo your kunafo na wote ye. You need a man. You need a woman. Onyame be connect. You need tendon. When you entin o say me din tin ba so mu. Me din tin eba so no mpani mu. Onyame be connect o. Jesus. Onyame ebe connect o. Oba connect o me niaba. E bia wo hia adwuma. Wa ya wo kwanya bi. Onyame be connect o. Bible say na Joseph niano fi say omo ton no, omo mpa say na ni so ade hunu no. Na da yeso no bebam. But no omo nim say they are connecting. Omo connecting no to his destination. Omo connecting no to follow. No omo nim. Omo so ton no, omo so koton no. Omo nim so omo connecting. Bible say na Elisha e won afuom won no ya dwuma aye blood winner ama na cha nene na wo ya dwuma wo kita na ntwie omu mfuntum asase. Bible say Jezebel etata Elijah e ma ni twa ni ko sia awurade na wade ka chen say ko na ko sra Elisha enwo no so sidi o odofo. Bible say Elisha wo fo mu ya dwuma na onyame esuma Elijah okoe no to the man go so connect. And then nyame aduma ba so nyame ishira wo so. You need somebody to connect. Oh yes. Abra David nyame sra no okungoriat wie no nyame connecting ma Jonathan. O connecting ma Jonathan. How can say abofra be sorry no be ni papa secret a kire ni papa tamfo. Papa no hu ni say ni tamfo no. Aso David no nya ni tamfo. O yi ni secret on no kwapam. Odofo you need a tendon. Amen. You need a tendon to connect into your bone.
Kratano, we hear lawyer be obedient. The lawyer is Christ. Oh, yes. The lawyer is Holy Spirit. Amen. What say? I will let fresh. Now me tell on it. I come here. Me don't penny back come here. Obama okunu. Obama wa yire. Obama wa juma. Obama wa krata. Obama wa buafo. No the mouse wa. Onye. Or say I will let fresh. Me the numb. Abe can. Be kata. Don't penny anything so. Jesus. That's a fresh. I idea. In between skin and bone. Onipa wona body ni say no. Namna woman no. And then ye between. And then ye on feel. We say ye nyina ye nim. And ye nyina doctor force. Ye doctor force. Enti wase me de enam abaden ebe kata so. Me de enam odofo. Me nim ni a fresh. Sabre e bia odofo o hwe yen e wo Facebook live. E bia ohunu me se bia me yekoko ana me ware ana me yetia. But so who me face to face ya ebi asani a who ye sabre e be different amount ebi abehun say ebi kura na me etia ese sani ebi a who me no ebi so na me wa ese sani a who me no. That's a fresh onyame be mo hu ade fresh obema won sa so ade fresh mo enya for one ade onyame onya na ade sa wase me the fresh ade a some fresh ade fresh ade na mo air fresh and na mo moja ye den ewom. It kind of fresh. Nyame mo ade mo no. Onyame obema ade mo enim ni awahore. Me nim ni afri wonsa. Onyame obe restore. Bia ma. No obema fresh or the fresh ebe katantin so. No say after fresh no. Me the skin. Yeah. Hallelujah. Amen. Or say me the skin. Me the skin. Me the skin with here. Or say empo abra. Oka Genesis mo mana. Abra Adam and Eve on me born no. Abra urade ba no mu twane. Ba Abra no munye born no. Na munye urade di mpu kasa all the time. Ba Bible say born no mo maniti. No mu hu mo say mo yeden. O mu dadeja. O say urade ye dadeja. Urade ehu say o ma dadeja no. Ensem fatawo. Bible say woka Genesis chapter 3:21 odofo obetima kan ho ana troto ho. O say na urade epe aboa nwoma weden onyo to maum some fan kata madaja no so the Lord will cover your skin onyame be kata fresh no so obema ho na say yare ama ho na matwintwam wo age ne kura no unyia hibia na so yare ene ohia ne koda na adwendwen obi hu say watwam 60 watwam 70 onyame ode enwina foforo be kata wo ho. Amen. Obekata wo skin ni so. Amen. Obekata wo nipadua no so. Animgu ase no obekata so. Oh yes. Ohaw no obekata so. Enkuguo no obekata so. Wase me de widie skin obekata so. Na last one say dey me de brief. He odofo ha ana ye kan benku ho. Obi wo bibiara bas you can get money but you cannot buy life. You can get money but you cannot buy life. Obi wo ajapade bibiara. Na so odofo sabre ahom ye kekekra ohome no oni bi. Ma woni nyi nia okitam. Ma woni nyi nia okitam odofo minimu nia wa bere. Minimu nia wo hwe na minimu nia wo fam enframa keka wo humi mpo odofo eyade kese yakoda no na jo no yedundum ye light yedundum ye TV but by the end of the month you're going to pay the same bill but nyame ma minu mi na home ya ye home ye ntua hwe obi osika obi odan o manches bebre o wakas obi bibiara na so sabre obedidi kura ye di ahoma ne fare hwim na koton mu na so sabre ebia me no kase kura no ukola bi su table so orofo o sei na me home nkwa ehoma ehome ya den akumu orofo onyame obema life foforo amen onyame obema wo life foforo. Oh yes. Enfane nia abrabande wakoduru sabre hu se wawu sabre won sorry sanse adia Bible say nyame bo nipa kan Genesis na and the Genesis combine ai akanyame asem wase nyame bo nipa wodi no tie nyu nipa sane seso obo nipa wie no nipa da ho nipa da ho
nipa da ho enote nanso Bible say ohumi nia wodi mu enkom ma den ekunu ene de wumu yeso wawu no ka shi no wase wo ye tiase awuo o tiase so wawu sanse wa ye handicap enye se wona bubu ntino ye handicap woni krata wo ye handicap woni adwuma wo ye handicap ede ne ba ya mo otima didi wa ye mre nipa hunu se wawu onyame se obehome nkwa hom ye den agumu Jesus ni awuo ni ye da ho no onyame obehome nkwa hom ye den agumu amen mo wani nso abra wo tiase na obinya wo position no aje bibi obinya ba bia wo gina sabre aje bibi odofo men ko hu men no madrongu na mo hu se enompe obenya nkwa wase nti wo giri se enompe ebenya nkwa wase awurade una wunim wase ne sanity ade a shankom sanity ade a shankom odofo wo ye di ache ka bibi na awurade mfa so nya bibi ma wo ka bibi na awurade mfa so mie kwa bi ma wo ka bibi na awurade mfa so enya possible abrabom bibi anya awurade ye na wase shankom na ka kire nompe no akokore se enyompe nyankwa ase na ka mi yo ni frania na so se dia mani abue na ka mi yo ni frania na so se dia mani abue iti inope awo inope po anyankwa se nompati mi anyankwa hada ba wo a wote ase se nompati mi anyankwa hada ba wo a wote ase wodofo emu hu abomfi ginyamidi musa awrade obetumi aye David se wa hinie mama janme na entra wo nchen na me hu die awrade ebeya me ansa oh ma kaburu sutori ande wasi shankom na minipa get to asuma me from nine going nine hono no say eno ka kire me say wasi no ka kire me say shankom shanframano enframano odofo shankom ema adwuma ne mra adwuma ne kabibi fo adwuma no ho de bia wo de awo kan no media me kwa yemfame obi kwa ne afa no enti no aye wade na da wani so na ekutia wo ka bibi fa ya fro no ho sansa de bia na abofra no amantene be so na sesa na utimi say oh we de watwa 1 month watwa 2 months o ko 3 months na obohunu no abridi na abofra no asai enti sabre mpo de ebetom mpo usuro na so shankom fa Yesu moja ekata ya fro no so fa Yesu moja so humbu na no ono mo ba be no mu moja no fa emoja no so no se efi na ekoi o shankom o kasagu ya fro no so se efi na ekoi ahunwa omutwu moja e wopo ase eposo asase so mipom ewiema tumfo suma tumfo abayifo mo no mu moja eye fro no oba betom ano mo bayi in the name of Jesus udi moja na e so ya fro no so humbu no so biba emoja ni kasa sanse nano se hebe emoja kasa ya Jesus moja no e sombu se hebe moja amen udana joa na ogbonefo ne bobom se jata they come asu ogufo bi ku na ba no koda ya na jo no ogbonefo nso ko bobu framu ena no pay me bom paye wo Yesu Kristo Jesus may the blood of Jesus cover your soul, your spirit, your body. Amen. May Holy Spirit lead you, protect you, guide you. Amen. Me bom paye wo Yesu Kristo de mo sra urade se onyame ma otumi a de hyenkom. Amen. Wase mre ne be kwa wie ya mete ho nkugro honam nyina so. Ne mrante ne baba wa be hyenkom. Nyame ma sa atumi ne sa ho ne mra wo so. Amen. Na wo atimi hye ho nkom. Wo atumi deliver ho. Wo atimi hye ho nkurai. Hallelujah. Amen. To asoma me. Wase na shankom kire mframa no. Wase shankom kire problems no yare no amane no eka no. Na shankom onipa ba na ka kire mframa no se ka kire eka ne se na urade sie ni se na urade nyankopɔ sie ni ahome ye mframa no free from man fra
free from any bra home here, free from any bra. Bible said, na yes, na siafono. Omana mo pono so, na asrochering from any boy. The Bible said, na yes, they were that was me so. Na Peter mo do oma ho deni, omo do omo nyansa, san se du babino, omo kaya say, abra ne oposono, ni ayi namono, se koro ne ma, se ne ya no, enti omo hia Yesu, san na de ye, ya feel say, nyame ni mu a, ye betimi aye, ya feel say, se Christ ni mu a, ye betimi akọ, enti Bible say, no mo do oma ho deni. But the more they are doing, the more the water is coming into the boat. The Bible said they remember that there's a Jesus behind the boat. They begin to call him Jesus. We are dying. You don't hear, you don't see, you don't know. Speak to Jesus. Call him. Shankomo out of way. Freno. Ego karaso, amaniaroso, yariaroso, inkuguaroso, and uguasiaroso. No one said, Obejo. Now Bible said, Omo freno, no buy. No can say, hey, Asrochi, Yedin. Jesus. Shall come out of war. Or say, Nantina come, that's Yedina Shadia Sua. You bear the change one on no. I am Yaminipa. Bible say a branch a bit dull, so no ja. He's here at the Sangwache. Na Yesu Kosani ade. Oka Acts chapter 4 Bible say akwabiso yare 40 years. Peter sani ade. Yesu sa 38. Peter sa esa 40. O se e be de chemo. Etu odofo so obetimi asore a. Na wakasa kire o ha na bebrese e pona so che na wo be hyankomo a onyame na mo anum asem so obetie. Amen. Yanko. Na be home gu nipa a owu okunkum won so. O se na be home gu nipa a wakunkum won so. Shankom woniema bi ewu na wakunkum woniema bi ya se wadwuma bi position bi a won sakan ye aware bi obi be position kira wo se opeso obe ware wo be ma ne bae o yeso otu anamo no fine na so hu de ye bibia ewu o anamo no krata no na ka ye de maw lawyer ne cho o man start na gie atumu na so hu ye na ya san gie afri wonsam eniema bi ewu afri wonsam wo se shankom egu nompe na wuwo no so shankom egu abrabo na wuwo no so shankom egu niema na asere so na onyankopon o ho se odofo obechewo. Hallelujah. Amen. Osinase gu nipa okunkum won so nipa wakunkum won so na wanyankwa ene de nyame se menka be nkyerɛ o se shankom gu nipa wakunkum won so tina de se obi bia saye a me shankom agu so. Amen. Se adwuma saye a wo Yesu Kristo di mu. Amen. O nyame tumi nyame ahoɔden Jesus nyame okonkuru a odi wuru a Hezekiah mu ene de me gisa ahoɔden no na me kasa se nyame nipa me shankom gu adwuma ne so me shankom gu aware ne so me shankom gu ma ne so ni asafri unsa no se ahomye mram se enkwamram se enhyiramram se yedie mram se no nyam mram aware na somdue mram krata no from today nyame ma wote positive for Yesu Kristo di Jesus paso ena me shankom se de o hye me no Jesus na home ba omu wase na home ba mu na onyinya nkwa nyame mo nyankwa nyame mo nyankwa o man sore free baby obonefo no fe say what wa hye no office wakum office watiatia so ene nyame mo nyankwa na sore sore na abo say na wa twetwe Lazarus wawu 4 days no bond the Lazarus pie Bible so pie Jesus ene de ye frɛ ukra ye frɛ ususu ye frɛ unipadua ye frɛ wahoɔden no ye frɛ unhyia no ene de jiwa yansa ene de jiwa no onyam ene de jiwa wale ye watu wa wade fu Yesu moja ye de kananim ye obaso osawa wade ye obaso ogu kura ni mase ye obaso ogu lia ni mase ye obaso mabeso in life no what Yesu di mo ye sell so come ye bubu no ye frɛ ni ye domino what Yesu Kristo di mo Jesus no sorry jina no sorry jina nyame man sorry nyina wona so amen mami nyame man sorry nyina babia wudu ya ohwiase no wase kaadi ya ohwiase na sorry nyame man sorry nyina wona so babia wudu ya ohwiase babia wudu ya break ye o hawa bebrese simtudie bi obonfo de beto e ma break ye se unkwa sorry bio se unkwa nyame na ase bio o nyame man sorry Jesus adom kase para ena o ka kire me se onipa ba onipa yi ni Israel fie onom pedi ni Israel fie no nyina ene nyina ho hwe o ka se ye no mpe ho ye na ye no mpe ho akokwa o se ye no mpe ho akokwa na ye eni da so ayira o no mpe na akokwa eni da so na ye den ayira odu ani to bibi so abra baburo kire
Sanka within 2, 3, 4, 5 years. Anka watch me nyana wako. Ani da so na san ayira. San se no mpena kokwa. Krata na de be adwuma de agafru nsam. Be ma na okofa wo bai no ne wo so mpe obi wagya wo. Wani da so asa wagya kwara na to so. Se de obedi mpa ya den. Ya jo krata ya sa krata. Ukonya sika wo he. Socialfo mpo so mo ntimi mu wo. Ya si firi o man mu ko. Ya tro people bi asha nsa. Ya si firi oko adwuma ne ya sake wo. Report mpo ya de ma wan ka be ko. Na ma work union fo no. Atima bo ampo. Ya ma CV papa. A obetimi akoje. Se dan na be betu o dan ka. Ye betu. And that's what Jesus. And that's what he said, I dare occupy na cow. So, oh, Mammy Conma Drugu. Mammy called that tray quanso. That tray my bommy. Now, so David said, why he nay, Mammy Papa, my mentra. Could be said, Mehunia, what the Bayamiansa. David can, and then they can be. I would rather make this over to my ear. Or so I can't die in our Cosivia Series. Into a brave Yasin Quavia, 9 years to Christo, my idea, who said about account, who cocoa account, and more bum, and soon, and slow, Nanyami or Bayamo. Hallelujah. Amen. I feel calling me. Also, no try and crack. Into a shankom. Or so to a shankom. No catch that one say. Catch that one say. Say a radina coupon, say a radina coupon. Share. Maybe Bobuamo Adamina Anno. Maybe Bobua Madamina Anno. Namayimu. Already be mine. Ye or of war. Yes, you. Yes, you are hoarding. Yes, you cry. Yes, you soon. Yeah, and Cramophone aboson for son of you. Ya do ko ha ya fa bibi as a baby fo. There they are yewo. The bune nan no a. Wo na ye bu nan no. Tu bo so wa bo so na ya o ya. Ya do wa image bia your image. And ya do tutu amna, and ya do wa show ya kata so. Enti wa bra wo na mo what you say. Wo tete amode bi ne ho. Wa ye mre. Yes you. And now what is some country say wo bie wa damena no. Amra na ye tu ama odofo wo bie. Wo bie he o so wo bie no be den. So no bie. Amamo. Wo bie ma. Me mai. Mufri mu adamena mu pie na medemo akọ Israel asase so na medemo akọ Israel asase so pie awade do kọ obosha asase so awade do kọ ne a wo hyehyɛ ma obonefo na ene wadi nkuguo ona obonefo na ni maguru ase hallelujah amen na mahunu sɛ me ne awurade na wo hunu sɛ one ne awurade sɛ mebuebu mu adamena ano sɛ wo biebie mu adamena no me man ye na mema mo afiri madamena mu mema mo afiri Mom aba mama fi madam na mu aba na mede me honhom mahya mu na mede me honhom mahya mu na manya nkwa na mede mo adua mede mo adua asase so na mahunu sɛ me awurade na meka maka mo ayi awurade asɛm wase mede me honhom bewura mu na mede mo adua mo asase so ti hawo ya wasase bia oman foforo bia Jesus or prepare my and no dia ko beka se me de mbeba me ame ma so we do ase mu amasase so awade ka asase so asem ba bia ese wugina ba bia wasesama wo ese wugina na wudi yie odofo heaven de obeko na so yie die bi ho ese wudi asase so ansa akoto so heaven entiment na ho menye din enye ntom ni a obonefo de abeto so sorry Jesus obebie wadamena no wa bie so nyam kawra de say na de watie nyame wa yiwa frimu woni ndompe no wase be ka kira o se hyenkom e ma se be entie na ntontwere sori gira wona so na pa bia numre ka bibi ku yare na so shows e ya honhon na betra mu wase ka kira mframa ne say ahomie bra mi mu ye won mframa ne ye wahomie ti ka kira se mra mu enkwa ne mra mu yare ne pie fru mu virus ne pie demons e na betra mu kasa kira so won pie fru mu ko na won kokoro na betra mu am nyame asama ba wiye nyame ni pe be kasa odofo obetimi afre me de number ne tudwa 0032 32 bio 90 61 69 0032 32 bio 94 9081 and a WhatsApp on here 0032 or outside the country 492 075 745 and a who inside Belgium also out of one number lines in here 032 Pacha udi ni babia ufree. Hello, good morning. Pamela. Hello.
Hello, Pastor Rabna Makasa Free UK. Yen ya Rabna that is say. That I used to have the moon. Yeah, that Christmas say. Na mean shama. Onyo kesi yesu so. Amen. Ma atno me te bo hoye me desa and sinya me shira ya me am mama. Jesus. Kasa, Robert Kasa. Me brother would be me papa dear so. So me see me show ya me am she na brochu na ma ba me nye adwuma. And I we master some of it. Na onu ya me na wo je me so no. Ko so be man of me so. I should be in any moment. Oh, bravo. Sorry. So who my brother so and then me nyame anga o ye no papa so come up to buy so say it. Into that order is jam. Say dey jawo body we sham ko to ba warrior. Ya be shan koma gu warrior so. Onipa bia who had their father say is Jehovah. Who had their father say? Yeah, the onipa na kano. And the sa no. O say ano ne takrama bia be so atemu no obebu no fo. Ye bebu sa no for the nyame asam so. E be shan kom. Abu sa takrama na. O so re de waba broche no be adwuma me ahwe no. Ene de ye be kasa. Onyame be kasa. Wan de ball na wan de watumi. Wan de so kasa wa brabum. Ene de awura bre. Ye gira nyame asem bo mpaye. Anu biara so lati watamu mu. Nipa bia sa uni kasa free mu. Ene de Yesu di mi ato ano na reka. Na no Bible say David man in saso. No ka se awurade. Ba Christopher gira to na ne kwase asem. Ene no pa ye gira sa David. Na ye ma ye saso. Na ye bo mpaye. Awurade awurabra ofa. Na gira to. Ni sama waka. Ye gira wasam shampa. Se wade ba na ne kwase asem. Wo Yesu Kristo di. Awade pie kwama no. Ma ho mi amra brabom. Eno pa wa kokwa. Na warrior. Oh Jesus. I want to maintain my connection. Oh yes, Lord. Fresh yes, Lord. Oh yes, Lord. Cover with skin. Jesus' name. Cover with skin. Cover with skin. In the name of Jesus. Oh yes, Lord. Jesus. Masuta yandere kamarabo. Riba sita yande kamarabo. Ibere basaka yande. Awurabra nyame shira onyame ka ho. Me mpa bo me komsha me hyenya awurade Yesu Kristo di mu se. Onyame oma han emra esumi abakata wabrabo so no ma hwedie ni ntin emra unompe no ene de wo mu ada ena ye de waham no awrade emie wo mu ada no so onye mfiri mu nante sare na nante esawade dia no nyam wo Yesu Kristo obane fo ntimi nka wo nhafie wakata wo so odo asamra mu ofie wo de ye wo so wotifie na so office wakata wo so wo ntimi mpie ro akoya duma ene de amra na emie wo Yesu di mu ene de ye bia amra na wo Yesu di mu ya chewo kra pie Yesu di mu ya chewo mu pie wo Yesu di mu ya chewo do nyama ya chewo ni da so ma ya chewo wari ma ya de wo kru ra Yesu moja ya me fa de saka wo onya me fa de sakara kuma in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes Lord. Onya me sha nyama nya okase ya woti na nim kira wo Yesu Kristo di mu amen. E ba cha wudi ni ba bia wo free. Good morning. Good morning, Mami Nyakwana Tisai. Nyanku Fadumo na mfe. Kristo adumi bia boko. Ye de nyame ase. Good. And then so ye de nyame ase. Se na wachi ahwamusa kwa betu ene ne dey. Masa den sem fe ti se di amaye. Ama ne dey. Yesunsum ene agi ye kla ene agi. Then masuma make an say. Enumpe bia afri wo me ne me ma. Ene mi kuna bra bom. Titi anti. Misra urade. Esa momom pa ye maye na ne afri wo ye mu. Na ne ha ye wo ya bra bom no. Onyame no ambram na ensi ye. Jesus. Alwari ka kire Ezekiel say on shankom. Ene de no pa ye be shankom. Agu no mpene so. Ye ka kire wari say no mpe bia ho. Abrabo bia ye basa. On krata asem. O mabrabo. Wo Yesu di mo. Bra ye bo yin. Wo Jesus Christ di mo. Ye frenya me tumi. Ye fretendora. Ye frenki ba ho. Ye frewi di ba ho. Ye frena ba ho. Onya me hu mo bo. Onya me tire ni mu cho. Omo obi obedi wani. Ama wo saka wo shira. Onye obu afoma. Onye obu afoma. Onkokro be ka. Onkokro be di wani. Awade wo shira. Awade onye okese. Ye no ba njada. Ehwe awade nsa. Onya me ni na ni. Onya me na wo saka. Onwo ni ha. Awade wo mu ha mo. Wo Yesu Kristo di mo. Name of Jesus. Anope shankom gu abrabo so. Sa Israel Nyankopon.
ono na anida so asa e wo Israel abra no mo wonko asum no mo da ho se numpa anwo akokwa na yakata omo so awade bie o madam na no dia ene de Israel nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon wo yena awade Yesu Kristo Jesus onyame a wafra yen no de no honhom awura yemo ye kasa se ene de wadam na bia emue amen wadam na bia emue na wade anu onyam enye kese wo so wo Jesus Christ amen 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 ipacha wodini babia ofrefri ipacha selano se 32906169 na ofra dia enen ka frɛ 32949081 by lines no edoso se ba kono no so obi abaso by 5 times ofra na kati enti misra wa obetimi afrɛ se 81 0032 amen ipacha wodini babia ofrefri hello oh epacho minimum line dey wo fra free so no they say lines na yet free it was 0032 906169 and ba kon so ye 0032 949081 ubetimi afra fa no na WhatsApp no so ana no so ye like ubetimi afra me say Germany ni Austria me like am say free into ubetimi afra no so ye 0032 492 075745 Amen epacho wodini babia free hello epacho wodini babia free hello oh ya pacho misra wa tra life for my wife misra wa yo ha nyame di abaha muti na nyame di abaha enti yeso yo ha yo mre emam enti obetimi afre se number no 0032 32bio 906169 ena ba kono so ye 0032 hello pacho within babia free hello oh me pacho tra life for my wife misra wa why nyame anim why na yentimi ento adwumadie ni so why misra wa why 0032906169 and the second line so here 0032949081 te misra dia wo frɛ no frɛ the other one so why me pacho why hello pacho within babia free hello amenipa ayeko amen how do you see yourself orofo how do you see yourself say enompa kura enwa akokwa timi anyanko a na nya wo ne onipa da sani Jesus bible so nyakopon so oboy nipa sani nseso eti so be dawo how no man na orofo obeye nshira kaza o kai John 11 kra bible say Lazarus we enanan o nanan o na so awrade e ma ne sore say o kai Jesus nananafo oba wi asa nananafo e ba kope only Lazarus eso ekaka tire Lazarus wa wu no Yesu ere o sore bai that's okay Ezekiel o say enompe ehun akokwa orofo say awrade tuma men kwa ba mu a na nya wo ne pedesani stop complain who how no o kasa dodo oh amane no edoso you how no amane ni nyina na fa woni to awrade so so o kan Ezekiel na o say awrade o say o yedai o ma enkwa ba ho o ma enam e ba ho na enam ni ho eso awrade e kasa ma enam ba ho na entri ni ho no so no o ma entri e ba ho ohumegum ama ebenya nkwa orofo fa ho no daje nyina to nchen
wo ha no odwuma na asɛe no wo yare no fa ho to awurade so sɛ wo yare no ebe firi ho sɛ awurade otumi ade nyinaa yɛ awurade otumi ade nyinaa yɛ so obegya wo ha wo ene wo pɛm ama awurade na de woni ato awurade so a sɛ ade bia wo na ɛhyɛsɛ no wo wiye so obegya wo ha no wagya complaining na ba bom pa ya eso fra awurade a awurade obayi wo ha wo no da de nyinaa firi so sɛ oso boy say ye dey yes the sesuo ke awurade abo nipa sɛ ne sesuo a ene ntira awurade ne ba me yakɔ ɔha a ɛkyɛ so da bi da sɛ ba ebe hu nanim onyam sɛ ba ya nanim onyam so bɛda adi ene ntira ɔman sɛ kakra ba yɛ so no na ɔso ɔman sɛ yɛ bro yɛ so dɛ ɛma yɛ so ɔma enompe etimi aba ho a ɔdɔfo to ha no twekone me efi na kɔ na fa wo ha wo no da do nyina to awurade so amen no one gide o awurade mu o Yesu din mu amen ɔdɔfo sabre ye wo be 5 minutes e be free ha enti ye be sra say you ready say you no be kɔ nyame anim o say enompe no ho akokwa na enipa na awuwo no hyenkom no bon sorry ɔdɔfo ne ma bi awu abrabom Jesus na ne ma bi fanhye na ne ma bi kɔso awade enum na ne ma bi kɔso asetra mu o ba broche na ne ma bi kɔyie of late ene ma sesa ene ma yabasa ɔdɔfo nyame de aba ha ɔse yɛn hyenkom wo ha no babresa no so yare no a akyekyere wo no ɔse mema wedie ɔde ade kata skin so yade no ma wedie no asesa yade no ma wedie no why oluku say obi a wanyi nanso na wunyiye ene de nti amakwa wa fere kura say ukura obekɔ fie nanso ka wunya ka obekɔ fie odofo onye sa na open wo obonofo nde sa na otie aba say wa shaw wodi ma bra o mre na so say onyame obegyew ebi asa be na onyankopɔ why ready say obegyew enti bomadi na frɛ na yenkɔ uhaw ne so yemfa nyame asɛm kɔ haw ne so wasi wa ma Yesu din so ase din nyinara ye bo sa din na kotodwo nyina kotoma din no enti odofo menim ni a wona mu allo e pa chawo tin ba bia wo free ya me ni pa e fra me amwako an de kase free Ghana ye nua ba amwako na apobuti sei na Ghana fo muti sei ya me na dumo ya me gusu Israel o ya wo aduma obu adwen ni tiafe da Christ say Papa nyame sramo amen ese ne nsema mo de baaye no se asemi nkwan Jesus yan kan se gundo pot na do mpe ne be ye adwuma o wa ye ya sa ofafo bibia woni pa wo be die di se wo abrabot ni na wo akoma pa bibia be ka cha safo rado no be yama na bro so be ka cha rade se me nua ketewa na me dia do ma tede bebia se no na so opemko na ni ma no wasa asanyeti na ne bi tina ma sei so sem komfo no rade na wode ka bara bro so tayande dia botaya wode ne ba asa so Jesus that he talented naturally go fia nso no hu ye so ya no sa connect and then make us go na bra boso say nyame ma wono na rade ne ye ni so no amane bram ofa ni si baby e kron baby e fata na so no Christian monyam ye de ne die ne kase ye amo no Christo Jesus dim amen uni ya fere say sister nyako ye nua ba nyako ana nyako okay ye di nyako be wura urade anim ye di ne be wura mo chanum ye be kasa kire enompe no a eho akokwa no Bible say nyame ma Daniel nyansa ni nitiye ti ye bom pa ye ka kire wade say omie na twi mu ade bi obonefo na ba wie fi ni nimdie mu ani ha na kwadwo bi ode ba wura mu ye be sa koma gu urade agu nyako so say onyame ho konkron ne mframa embongo ni nipadua mu ni sabre ade bi awu enyankwa enti mra ho fresh mra ho ki mekata ho na nyame cover ho on se sana brabo wo Yesu Kristo ni yakuba bibiera wo Yasuma nyame asamba wo na ye shankom wo Yesu dim sa urade mpagya ho onyame ni ufuri adom kwadom na bi obone for fi say wo di wa kwhye no ene de ye bia sa adam na no so ye di akyekyere wo ye di nyame kokoro ba wo so Bible say wo di homa akyekyere Samson na Bible say nyame kokoro ba Samson so homa ni nyina sale ye sale nyako ye sale okra ye sale susum ye sale wadwe wo Yesu Kristo di na me pa bo say urade for the san kawa no Yes, Lord.
Lord. So that in Saka, Jeremiah, no. When I'm your funny son, come on, Jesus. When some do a basso, baby, I become was say. Na Jesus baso ma yan kwana nyam roso nyame ma wonya nkwa Jesus o ma nyam roso o shira no no mo ye nyam akwa se de wo shawade nsa Bible say Job di mare na fofo na wade kai Job a o nyame won kai o Ghana wode wakoduru o nyame bo ho ban woni wabusia ipa bone fo biara obeti ato amu biara Yesu mo jan kanadi mu obi obesa voting against you Yesu mo jan kanadi mu I am robbers ye domi wo mo Yesu di mu wa kwantu wo mo nyame ka ho abra wada the angels make a also, and Minister Samoba, or no other Koduria, or from Medra Sundium. What yes, Christodium. Amen. 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 Jesus. Amen. Bye bye. Yen me be ewo line so me pacha wo tie ni ba bia wo free. Makia Christ sun bi enka. Ye Brahma akumamo Urajesa Bravo Andai Braba Latinasio Brahma Uraji. Oh yes. Oh yes. Oh Brabet Kumamo Uraji. Onyo kesiye. Amen. Oh. Jesus. Oh yes. Jesus. Yes, Lord. Jesus. And we send you the Afra. Send your man a job and from so up. I want to find in Abra. Now where I see Jesus. And then when I know, ready. You are very sad. Who now do I day? Oh, I feel. And then you see, I feel never in I am some. And why they? I'm bound. Oh, ready. And I don't pay. And I don't pay. And I don't pay, ready. And I don't pay. So, because I will be my brother, and you are about a pretty fool. And I just think of Jesus. And the cool, the eventual descent. And for some, I don't know who. That's the same way, and you know, yes. Send a bear, dance here, but I dance here, Chasama, or be a new fool, 2 February, so yet to do. And then I thought 2 minutes. Yes. And this is an Emma. Give me Biara. Yeah, vampire mafia, Makia. Yamia some can be war. Corinthians, 1 Corinthians 10:23. Was he your name in our coin? Now send in a fata. Yaman your coin, send in the and Coswede, about getting an boy. Yeah, but vampire catch the ruddy. Said near man on what you buy and almost set your fabrano. Say Yamina Pedia, amen. Only best, only new year. Now send the pet. Now say to me be the dear today. Now say who be the dear today. Yeah, Becca Sacre no peno. Yeah, Becca Sacre no peno. Yeah, Becca Sacre Sao Pomano. Well, yes, so Christo Dimo. Sabre Makia be one year, your vampire. Yeah, Cassa, what is a one Cassa? Or no Cassa, my opponent from an Australia dinner. Or Radicasa and none of pay. Oh, Cassa and none of pay. Only your boy for one, yes, so Christo dear Jawa. And Jano pay me to what something of me vampire. Holy Spirit in the name of Jesus. I want to Cassa or Makia Brabum. And near my Frasa one Fabra. Una wouldn't
Say, open up, say, since it's a let your word be done. Now say, no, open the say, and I'm open the arise, oh Lord, arise, Jesus, arise, Holy Spirit, Kabasita, Yandoro, Kabarabo, yeah. Holy Ghost in the name of Jesus, whosoever, and the demon in the spirit that behind this thing, be cast with the name of Jesus, be cast with the blood of Jesus, be cast with the name of Jesus, Holy Ghost fire, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, take control. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. Father, we bless your name. In the mighty name of Jesus. There was showing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, yes, you did. Jesus. Jesus. Holy Spirit, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Makia, ya bom, mami no mpaye sabri. Awrade me bom mpaye wo Yesu Kristo dim. Amen. Usi ya mfaye hawo ne yakoda na emra wani. Jesus. David say bi mu kafo aponko bi kafo atiase anam. Ebiri na mabosom so do mo hawo bi say ko mo so. Nanso makia hwehwe awrade be bowdon. Usu ugina opuna chi na urubom na ne obabio no bebam. Wasam so say hwehwe wa ye behu ne bisa be man ne bom wa unsu bebue. Ene de awrade agira wasam so bom awrade. Makia de na asema beto odo woni papa. Asem wa odi abaye papa. Una wudi asam na nim ne entia. Se wade say o pa let wo bedan. Say o pese sa de ensase ne ne tra. Sa de ensase o yusua. Sa de ensase boano a. Awrade babu say won sam hira ne mo di pedefo. Na nya wo bradwuma. E bom pa ye say let wo bedan. Na se nya wo pedia. Na se susum bi. Na se honhum bi. Na se bayifo bi. Bayibun sam bi. Bayima bi. En odi na chie. En odi na nim. Wo kutia no. Wo ya amalik. Wo sisare niema. Yesu e. Udimo. Uchano. Yede kwadusuo. Yede kwadusuo. Yede kwadusuo. Se free wo urade. Na se obon sam dia. Ene de me shankom. Egu niema no so. Se kwa amane samra. Jesus. E kwa amane samra. Jesus. Wo Yesu di musabra. Amen. Wo Yesu di musabra. Wo Yesu di musabra. Mo mon kase. Ye yemfomso. Ye sandi aba obra. No mo anse sorry. Ni yeso fan chawom. Wo Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Jesus. Akwa nyame shira. Ensuro onyame okan ho. Onyame okan ho. Masata kabara. Nyame obaye. Ensuro nyame okan ho. Onyame shira. Nyame nyoka si. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Jesus. Amen. Ora for sabre ye dem ready e ko bi ye de nadwuma je ni si ha. Ye mi ami so ba life. Onyame shira onyame nyamukase. Onyame nyamukase onyame shira mo samonja mre mo amutie wa online. Mo so amhwe o Facebook ye nua ba se wa weni camp nyame onshira onyame nkan ho. Ena mia menua panyi Madam Fo Big Joe soldier man I won Norway American soldier Big Joe onyame shira na busuafo nyinara nyame kam ho mo mobile line nyinara onyame nyamukase ye nua ba Rosemont Amponsa onyame shira onkan ho Gabriel Mensa nyame shira Elisa Van Pixton nyame shira nyame kan ho onya okase. May the Lord bless you all. On come on, na mo so mo share na mo ne munia mo share na nyame so na mo so enye hira sadia mo so mo share no eti sadia mo so mo gira ho sadia ye gira ho ka nyame asem no e hira nyame de be ma ye no de be ma mo so so bi onyame ka mo nyame tu na no hira mo a mo freye mo har mo kodan na onyame watie na nyame ebe de huduma no gusu de huduma no wase ma bie madame na no onyame bia no okoso ambie